Yankopon shira. Amen. No nya okese. Amen. Ma yani nkomo wo trosem no mu. Na menim ni yesa ababoa. Yes. Sa etobiribi na sa sofo wi ametna afidi anim na me preach ya. Ya na bebre anim sa sofo wi aye tamfo ma obi. So until John the Baptist preaching, when we are because we are time for my Herod. Ebio, John the Baptist is time for my Pharisee for no. But none to say, until the preaching of Jesus Christ. When we are because of Jesus, at time, Pharisee for any attraction. Yes. And to say, them you are born in what? Na de oya badwem ma no ahunu ne o so ye a de nkwaji ankasa abebre no enti adifo no ba ko emos asawan o se ye tiri nipa o kasa mo a eya pe ene nipa o tiri kurapo no ewiase nyina no kura sunti no so obo wadwem pa so obeka the real truth atra nipa ya na ayane say who did not them. How about no? Amen. Amen. But antesa. Amen. Then tina make us say. Ya wo me basin ne osofo. Minim asofo. Minim adifo. Minim asampakafo. Minim atrachirafo. Ana sa me fa Bible no so a na me hwe asofo na adi ya ni mukai abrabo ne won ne ye me hwe adifo adi ya ni mukai abrabo ne ya ne ye na me hwe apostles evangelists adi ya ni mukai ni teachers no na me de toto ene ne akwa ama me ti me gina aka bibi eno na ya na obi wa ozo sofo we ata obi antesa me compassion masa nipa no me pese me oya ene trosem ene awurade asem enkono na nipa ne hoso na osesa. That's all. What do you say? Yes. Every say me ametiai mentra atamuo ana mentra atnatene. Amen. Amen. So, me ye de anya. Enipa wo ho kwan se. O ka tire me sa brante de wo ye. Enye. So me ye de anya nso kwa wie ya. Awurade wo ho kwan se obu matan. Amen. Amen. Ente masrawo. Menia enara pa nya se bia wo ya tamfo. Na no kura de o ka eye. Papa. No crowd your car, yeah. Mamma Chawade says, Ghana, every young man be our sister, obey them, you may be a prophet. What do you say? I'm not against some prophet in you. Prophet to amen. Amen. But the Abamu say, why? Anya D4, why a D4? Aya Subai, Nia, Abrabo. Jemeso, amen. Amen. Subani, Yoni Abrabo. Asama mi bubosi, yan shanonso. A D4 type of bang. Ana yay and chilamay. Yet, Yamanamom. Is it Isaiah or Jeremiah? Ezekiel, and now John the Baptist, and Micah, and now Obadiah, Nahum, and now Habakkuk, and now Moses, and now Abraham, and now John the Revelator, a different by and again. What do you say? You can New Testament prophets. New Testament prophets.
John the Baptist nka ho. Jema so amen. Amen. John the Baptist a last prophet and judge in Old Testament. O say adifo ni nyina shankom besi Yohane so. The free Yohane so koro no. O so yi ne awu adwuma no. O ya na adeni aho hare. Anti-Christianity starting from Acts. Yes, we are ana Christosum. Ashasi. Jema so amen. Amen. Adum bia ni ho. Awo apam da no mu a. Aso chan. Apam foforo de. Yes. Me be so bia tie me yi. Adum bia ni apam da no mu a. Eso. Aye kase a chan. Apam foforo de. Amen. Amen. Ti asema na me no chani yi. Enti se no obisi. We difo nei. No ko fa Elisa time. Adeba, you are wrong. You are complete and totally wrong. Canadian internet so ko fa Canadian. Jema so amen. Amen. Enti no se ka difo among the disciples. 11 disciples, no, outside Jesus Christ, outside Judas Iscariot, 11 disciples, no, the main prophet, I told you so a prophet, John, John, Yahweh Kwaya, I already fast you soon, prophetic. Jemeso, amen. Amen. What is here? Yes. And the odifo be a manachi. Amana de ye woman. Ankoya. Koto webra. Mima way. Among the disciples. Amen. Amen. Odifo near friend Agabus. Said if one. When we are converted by Peter. Yes. Peter na kasa amu abasakra. Ana nyame Adam abano so. What is here? Yes. Wono anya kwankyere o. Why sign? Yes. Yes. Jema so amen. Amen. Why sign? Ofa obi aboso. Ana ode kyekere ne nsa. Ana obusa sa ho aboso ni. Ni pakuro na aboso ni so free akọ Jerusalem. Sari ayayami. Sari abaya no. A sign. Amen. Amen. Say, a defua abagana has a son. A deba kuma study a man would say, Omunya New Testament prophet. Omako pick that down. Omunya New Testament prophet. Yes. What is here? Omuko enkuyaba edi yenu. Enkuyaba sana mekano. Tia obiantie ni ye. Fa bibi bra. Menka bibi nkyerɛw. Enti wakani se obi nko difo anim nsapan. Apam dada no mo. Jema so amen. Amen. Enti se wo ko difo anim a. E wo se ukura bibi. Ukura bibi. Old Testament. Old Testament ni akọ bisa. Yes. Yes. Jema so amen. Amen. Ahemfo. Any man mu nipa akwa bisa akwa difo ni bi ho bisa what you say akwa bisa antoko aye koi bisa urade mayen se ne behie nyina ni se ono wo hene no want be bisa urade ma ne nyeye afri se urade di na de ye ho huma ma nipa ba akopɛ ebi anu ate Samaria the whole Samaria na Elijah nko. What is here? Yes. And so Elijah be free Israel and I Samaria ko. Ama urade aba pick Elisa. Ebe to be aba say the whole Jerusalem. Here one prophet Isaiah. Yes. And yes Isaiah tiase na Jeremiah tiase. Em fie wo hachi and so the aba with Jeremiah.
Isaiah ya adwuma wi emfie wo ha achi ansa ne ba wo Jeremiah ana nya sa Jeremiah ya adwuma no na Ezekiel nso ya difo no na Daniel a small boy anti Jeremiah enkom sem was enkom say King Nebuchadnezzar baba be say Jerusalem na wafa Sidkiah ene na man watutu omani what you here na wafa Judah from no muma ko Babylon enti sama mum fanum ene fa Shadrach Meshach Abednego ene Daniel mu nyina ne Hezekiah mu nyina kopie ho jema so amen enti woni pare bi wo ho ya wo Babylon eho ana ombenyini manyame fra omo ombe difo what you did not say that time na Jeremiah ko wo Misrim Jeremiah ko wo Egypt no abewu ho ansa na urade ba peke Ezekiel na Daniel nom adu o ma ya biribi enti me pesa atefo atem na no mun sha no nso difference awom papa amen yaya pensi adey ya wo seba se tembiano study Bible amen study edition wo study edition mo abamu hu mi anyame pase oye jeme so amen enti sene obi so adifo na nyame se oni wa santano se o ma kwankere masa eni apam foforo no enko jeme so amen eni apam foforo no nyari yaban enko number 2 me adifo me dia urade santame se empire na memo bidi dia no eni apam foforo no nyari yan enko anya no kura sa jeme so amen you prophet John ninsam any preacher or preachy any nyame adwuma wo ye ona tro John say o tro John aba tro first John a tro second John a tro third John and some aba tro December Revelation jeme so amen you kwa no faso kasa wo ba kokora anso ne afoa no ani ne kwagira ade ne kwoto aso dem na asomafo num agidifo num na wakasa bi ayere akire won oye prophet so ni mo John ma kwankire bia o odi Yesu Kristo wo ne sori ahodi yan adanse na ke be ka so onye prophet jeme so amen tieniye anya nkyene ana John ma manfo wi David ana anya nkuto ana John ye difo a wotro di sam no ama manfo di ye wa matunsuo odi Yesu Kristo wo ani ne sori ahodi adanse enti awurade asante so adifo enti bibia baba daache ebe kura onka be nsem na awurade review akyere no what you hear na ho na sene se on kire nto jebe so amen enti senai ya mehwa ya difu abaya na me toto Bible no ho a ani na mama kasa fake mo de ntiasi nim ani na mama tira so kasa fake ameka bebrante masia what you hear yes Yesu kai radio be Matthew Matthew chapter 7 verse number 15 down to 21 obi anya daje no ontie na mo hwa mo yie adifo atrofo ho why say Christ e kan sasem mo se mo hwa mo yie adifo atrofo ho wana munyanti mo mba mo nkyɛn what do you say mo hwa mo yie ewa difo atrofo ho na wana munyanti mo mba mo nkyɛn na so mo ba je Yesu Kristo dia na mo ni Kristo na mo a obeda ne ho te se Kristo ni ababtena mo mu what do you say yes wana mwanti nyuma baba mo nkyɛn wo mu die number 1 won kura good spirit ya bi on mekuta ne nye jeme so amen amen on kura Holy Spirit
obi ansa no so wose omudie woyem pataku adufuru pefo woyem pataku osaya adufuru pe de wo nwade ba anso no wo yire anso na ni babre obi yire wo kuru anso na ni babre obi kuru na ba chori pa ko awoye what is here wo ka anso na ni bre wo ka na wutim no de di anso ne wo sit down watim anso na ni bre obi mansion what is here wo adufuru pe anya so ni sika wo anso be saje hiofo dia ni nyina antomira o mompa ya maw ni watua sika wana ban so mudi behu antomira wo ma wa kwankyera no na waje wo sika dufuru pe ne doso ento wo se wo dufuru pe fo wana ban na mudi behu won wo wi anu obekasa won subai won ne ya wa brabo subai won ne yo ne wana brabo na mudi behu won. What is here? Yes. Wabama mane ho so. Wabama ne ho se. Na ti obia ne ho. Last prophet. What is here? Wokwa. O body guys. Jemeso amen. Amen. Wabama mo ho se. Se nyame ne ho a. Ona ho. Ona humble to the lungs. Ye bida. What is here? Yes. When you who brasia, onye bida. On so nyame. Me pasa na muti ni ye. O me ma ho so. O mu ya dia. On fa ni pa nya hwe. Ti asem ni ye. Wo du fru pani, wo se wona ba won so ban. Mo di behu won. Jemeso amen. Amen. Enti adia ba ko agara fo mo hye nso ne se ana adia ba ko me mahunu and say woman those call themselves a prophet can you yes anam evil spirit as a moment omo bo hanya omo suba ba ko no omo bo hanya papa we hunu asisi e oba hu o ya ma tetre no me ato so na ja sa hope do be ka biare beba what is here nyame se anso aboa Jemeso amen ani na Jeremiah anso na apamfoforo ni ho anso nyame yitire sa difo no yawe Jeremiah 14 verse 14 Jeremiah chapter 14 verse number 14 Ose na awurade ka cha misa atro na difo ni se medin mu nkom atro na difo ni se medin mu nkom adi se medin mu nkom mensoma won menhye won kasa menkyere won ti asem call themselves a prophet na meso won soma won odi awurade di bakasa anso wonu no nsoma no what is here awurade nsoma no na menhye won wose menhye won kasa menkyere won na on kasa nso nya ade oba enkyere won wate atro ni so adin hunu number 1 and so ade wuru bi abaka so ahu bi awoboa atro ne enkomhye ani enkomhye ne nsem hunu ne wana koma mu na ada na ka kire mu yi Jemeso amen what can you say how obi dro so suffer na pa no mpa di for na sem mama nka no kura nkyerɛ anya di for na mempa na sem o fiba nya yenka me yo bi ababuru no mesua ana ayamaduane saa na maka no amaduane so ne krama kura tifie na afa ne bo pa no wo se ne tamo aso o de aduane begu mama na Jemeso amen me ba what you say yes Jeremiah 23:30 down Jeremiah chapter 23 verse 30 down 23 verse 30 verse 30 Jeremiah 23 verse 30 entihwe wose entihwe meni adifo no nya meni adifo no a wonu nsoma won nka sankyira won ni wo manya wose meni wo manya awurade asemie kinkai enipa owiawia mensem wo no yonkofo nkyɛn what you say oi oni ba wotewa o my copy you are na so copyright ele sha we asema we kan wana we kan wọ́n yà mú nsàdínfù àwọn Ghana nyina. obi asema tu zuo. obi aba radio so a wọ́n ti sẹ́ wọ́n ẹ̀tọ́ kọ́kọ́ dúró. ẹnna abúlé bi bá mi họ ẹnna sísè bi bá mi họ
and Obaya no, Muntia dance here, no ayare, and I'm a bomb pie man on a coy, Monsantia dance here with so, Sister Biba me ho, Nana Udia Muato, and Obaya no, the man who I didn't be no ya, and Hana Udia be here, Munhadia Radia, or yeah, no sister, brother been to know too quite. But Biaba could be a son we are Jim for papa. Son of Biaka. What is it? Woman, you know, the Kura. Where come our no area? No, they are quite right from Wesel. Chesamini. Almost sat down your recording. Papa, baby. Now you're from Nabi, and they are done so good temple show. Walk on one in Yama. No more one sister. A one girlfriend. Yes, I got only hope you. What's your document dance here? Only hope you did. What you're not naturally. What is here? Says again, Obi Owa was so up about so anymore. Not different 29 years from shop. Ah, Yamma conscious will move to Obi open for a year through. Now, OBTV was there. Had a own. Just all shot. Two netted Yariam. Testimony. Anybody so about Yariano and what? Okofi Aluako. Hey, Tiakobi. I find a woman issue. Gemaso Amen. Amen. Kobi 9 ya wuti asupa OBTV na de yare. Ipa 9 ya o. Testimony yo. Be adia yese. Awurade nya one way God. Masa what Jimmy sir? We are sempre on fefo. What can Jeremiah? What is say? Was it anti-family defo na nya Awurade asem ni? Ngai. Enipa owie ansem firi wonyon konfo nche. Onyon konfo nche. Family defo na nya Awurade asem ni. Ngai. Wona wode techire makeka se. Wode takrama doko keka se. Na asem ni. Na asem ni. Family defo so daye. Many defo so daye tro no. Enya kinkai. Na won de okeka daye no. What can daye? Wode wona tro sem ne won. Entamu die. What's what they want? One true some. I know I agree. One agree Harrison. A dad, I'm man. So my home. Tell them one kura. I can hurry a better say. You're very fast. Yes. Well, you're very fast. A dad, I'm man. What about convince you? Says here. I want to share one. Oh, courage, hurry. No, only your man for Subiala. Jemaso, amen. What's some man somehow? And I mean, men say, one. I want your man for Subiala. What's it? Abrabo, one bonus to be in a dinner. And for Subian, what? Sa trodi for the banner, she no more. O mani benya. Jemaso, amen. Yan to any answer. I give you a bag on a high. There you a benefit and your money is free. What did you make on? Yes, some come over in there. Amen. Borugin, you them soon a Jamudiaba. You didn't go. You young for should be a from. My passa, Obia, what you mean, tell you, a honsi. Verse 33. Nasa omai or say, Nasa omai and now a D4 and now so for Bisa was say. Oh, Bisa say. A radiant term with some Sana. And your catcher one catcher was say so maybe and I say a munipa and I saw for and I saw for and we say we do for Jeremiah say I rather tell you some baba and so the same and yet you tell me and yet na mesu muagu radio simni Jemaso amen amen was mesu muagu and to bring you mitimi trust ni mabusa mo say ah enti Bible no ya na omo kinkabi I'm your mom is studying a horse. I know. I won't call. I'm not against you. Me pesa when you down. Yes. Yaya Pausi. A radin contract. Kofadung Wayati animal. And I ask you, Mobi. I go over and over. Jesus time and I pam fofro. A pam dada. John the Baptist, a last prophet and judge. Jesus, the last, and Christ, end of the law. Christ, the end of the law. Good. And John the Baptist, a last prophet and judge of the New Testament. Old Testament. Testament, okay. And the New Testament, you know, the resurrected
of Christ. New Testament starting from Acts. And to say yes to intersugu from ama obi ani te ya anonche se wonso kwate intersugu from fanchine gu adiem. What you hear? Na katia ni paso wanwe nkyene. Just obi di nkyene gu ayo ma. Abaya kakra. Adufu ababa me de somoro. Ye be kunu wo yese so somoro. Obi nsu be yo. Ena na ihu no. Ano mo won. Ti asemni. Some hwe John awa ye dufu a opia wasomafo nu. Asomafo dumie no. John Pierre Musa prophet. Yes. Ye hwana de ye awurade Yesu nam ne so de ba ya. Eno mu die. Jeme so amen. Amen. Eno nteme me no gina ho. Na se wo so ma de ye. Na wo de ye ne mfa ho a. Metibu so odi agro. Odi agro. Ye pansi. Anya kwantire o. Ade ye bia ba wo say effect the second coming of Christ. What do you hear? Yes. According to say ya sori wa so dem. Na obi nsankom esronkom se. Ana so adi futuma. Awurade betimi afamu akasa kira asafo no. Meni awurade say na no kura ba eba wo nioma ba se nso so. Eyi atan. Eyi asafo na tan. Ana ntwanko wanwe. Makuwa masira. Makuwa masira. Twanko. Kakosoro wonko a. Me ba ma yiwo. Me na mafrawo. De bia honko an wo. Open favor. Me ko china so me sa bishira wo. What do you hear? And then one way, a year time. A canoe. Sasofo kura na din kwasi asamoa. I was a ban straight. A tofo. And come share ba if you will be body. Jemeso amen. Amen. Many already. Na hwia maso dua gumutso. Abrekura jamanfo ne akromfo. Atiamu. Hwia fra yi nyina. Oh. And to must study idea who say no. Say you say those call themselves a prophet no. Everybody do atamua yan kan kure. Yes, and you humbo mum. Jemeso amen. And to know be ten ye. Odefo bia wa sori Ghana ha. Ya wa say. Nyame se on ton kawa. Sadifo no we demon. Mo ton ring no. Okay. We a demon, complete demon. Fatu trim. Jemeso amen. Amen. Oto ya possessor. That's a ring net say shaman. Nyame se ji ko ma de tu kom. Na ababa wo ba wo nyare. Ya twe em ato pampam. Nyame ka se yemfa ko ma de o. Jemeso amen. Amen. We Christians, your protection and your Holy Spirit. Good. One take bless let him. One take comadium. One take anwam. What is here? One take saminam. One say sanu amanenso. Adi abatemi abuawo. Ama uye nipa won konkuru nya umu. A holy life. Sanctification. Yes. Righteousness. Ni jidia wone ne banante. Ani so ba no kwafo. Ama Holy Spirit. No ama kwama wa control wa brabo. Amen. Jemeso amen. Amen. Afa wo be sadan tutuo ma fra no mo waje so. Mo sano so. Aya bosonfo. Ana yesa ne ma no. Enti Christ ba ya no. Wan fa ye nkwa pam dada no. Because omo dia no musumu nkuyaba. Kuyaba. Na ya bofosom. Because osumu nkuyaba. Konkro bia ho no. Ni adidua na anwono ayi apamadaka. Ani adidua na bia ya bofo. Ani otuatua so. Esi nyamishim. Ani esi nyamishim. Ejele kuyaba. Ti ase. What is here? And the Christ of here, and then David is no. Me page nyame akosi aso dem so na that time. Ye page nyame. Yes sir na that so ye. That time no. Na ni pati me so nyame. How ya beti? Nyame ya so no. Ka yan kuya ba so. Ato say dey tegare.
obi aso ne tegare enu na Kristo hwadi no so no me mama ni abosom nyina fa ko matu afiri ho matu enti o se me to firi ho na me botire no pamu aso no wari afia enti now yan so nyame bio abi oti kunkunu fuum me pose me ka kire ho de na nkua ba no ye no ena ye nya bi agu me kanya me so no kra kire ho de so wura sori bim na ni bari ka kire se obofo aba bofo sedu oboa e ba ye sunsun bi aba e ba ye me pese na no pai obi a o tie me tie ni ye mon hye munya chinchiri odifo amalo to number o sa hwan o de wa hwe ba brunum agwa de bi ni ba bia banka am dada u apa fufuru nya bi Shefri Moses time Abraham time Abraham si John the Baptist time wunya bi what you say I was so we say and na da Bible ka ho asam no aba ye juma so Shaye no man you want free Baptist Shaye no one serious yankodi wo machi ti asam ni ye hwan one yan Methodist ankodi sankofo na chi amen Jemeso amen amen asampa na meka no Joe Mika 3:5-11 na consumia Hezekiah 3:13 1-7 Mika chapter 3 verse 5 down to 11 Osisai Dada dina tiame Mika chapter 3 verse 5 down to 11 He say na Awurade katia di for dada me ma no de won seka no kasa sumbi obi antiabio say na Awurade ka me kan so asem Awurade katia ne pa so say na Awurade katia di for dada me man what is here the psalmist now Israel time say Awurade pick a di for ma o manage wo mutum ntino ne woni pa bia wo mo so aye wo ho sa di for no ambo bebe adada wo se nyame na akase akere me o de won seka no kase asumdue na don fa biribi nse won anum no wa papa na anum wa man sika no no wasoma am rubbish wa kire wo so sa eni si what is here enti adia ba ko ma stadium ahu ani se wa mwani ana ho de unim botaya wo prophetic work ni nyina aye cast ambaw on ne botaya no what is here se dia abedru ye mienu cast mienu bi Jagba ana Range Rover yes what is here amukon wa kan ye ko ho kan sie no mienu dia nya bripe bi obo okwa na sakas ne ba se 10 edinanim na nyina light si so agoro wo mani su papa tese na je so odi ne bre o cho mo ne battery pa ba se te haye tese Ghana ya di fo no me se adwaman pa no amu fa ne se tofe se no mo se pa ma no amu pe ma o unya ba bi ko wa sori atunifu no nya yo jema so amen amen adwaman mo pa no re ka de ni mi di enya komo efra hwa ebe se kajetia atonsu de chamso what you say akosi santase masa dangerous busole fa ba bia so ba sakra pada and you for jargon names ya dia toto ya hoso dia hodufo on fa ni di kan na nteda what kind of say akwari preach na yes me poasem me pa mo asamo munyuma nye pa no me pasa mo sakra munyuma nye Jemeso amen amen pa me pasa mo sakra munyuma nye subana akura no me pasa mo jem me ko to another quotation Asemba menchense wonipa ba na wo kan Ezekiel 13 kenkai Awurade asemba menchense wonipa ba she Israel difo wo she enkom no nkom she Israel difo a wo sam nkom no nkom na ka che wona wo firi wona kum wo ma akoma mu se nkom no sa na je se emfra Awurade o onu o tresi anu apana ne
ene yanko ka we ene kura o obi ya ne die na anwumre o me ya rehearsals o me ya be mpa bo me na me kam kira o no be ko radio so wa me ba frɛ no nyina wa sate wo mo papa bibiri ene ya be ko Fox ya be ko nshira ya be ko light ya be ko ha nti frɛ o fra kasa na una te yo na me bompa na be to aso yo o mo ya rehearsals o se awurade nyankopɔn asenie wọ́n sẹ́ díẹ̀. ẹ̀dínfọ́ nkwasiafo wò di ọ̀hún akyi. mo di ayọ̀ wọ́n mi ní àmọ́ mika ẹ̀wọ́n náà kasa Ezekiel Ezekiel papa nsọ náà ní bóòdù o wọ́n sẹ́ ẹ̀dínfọ́ ni àbáyé nkwasiafo a wọ́n di wọ́n máa nkasa hóhùn akyi wọ́n wúni hwẹ́. Israel wọ́n di fọ́ ẹ sẹ́ akorofo mu nkokobó. wọ́n sẹ́ wọ́n di fọ́ no ẹ ti sẹ́ nkurọ̀fo mu nkokobó ọ̀kẹ́ nkurọ̀fo a kura abọ́. Kura abo amanfo na nkokobu take place what do you say kura ya sa no obi ani so na nkokobu te ho what do you say sa na di fo na ye obo unsa nkokobu nso sta o me de che nkokon no wa fa kire ne to na ne to na asa de adore mo ano o de takoko obo so de akota bodo ba wa buka ne mu o o de takoko enti akoko no didi anani boss wonim say toilet mo moa o tumirika kososo wade na nu so ma anu akwa no mu ache kuma se difo no bayu sa no maye enti o ya wase bra o bra e free ensuo ni e free wo ni bra o ni e free o dada wunya ko ya anu atimu amene sa no mo yo bika dada wa no de nyaw be ba what is it pa o chana so ya sikania ani e wo wọ́n mú jí sika ni wíyà ní wọ́n mú kọ́tìrẹ́ night clubs wọ́n mú kọ́ nsọ́ mpẹ́ VIP wọ́n mú kọ́ wíṣà fama ewia ni abatena so adé nti ẹnna na pa yẹ wíyà yìí ẹdi àmì ẹ̀ka tẹ̀lé o wọ́n yẹ kristu ní yẹ 2015 wọ́n ní na họ ẹ wọ́n ṣiṣẹ́ ìwúrọ̀dé wọ́n àdóm kẹ́tẹ́ ìwúrọ̀dé sẹ́ ìwúrọ̀dé mi nso bíi ẹ̀mẹ́ni. Jamaso amen na mi huru wasem na bia madwini na mente wasem ase afa bibini awrade yitira me a wode wo matia wone matia no na get rashi se kuma se force line be be get rashi Central Market ebi no matonto ya mpata akwanchire no what you say ebi no matonto na obi kokwa so ana make us any wira ho make us any wira ho obi ti abrochire ye twanu ma sensai wa mobo fa wa bra wo munye wo so wa abrochire dia and you send $1,000 na enfanya kwanchire ma banya kwanchire ono so to obi ma so ne ho papa ni pa mobo kura what you say wo munye wo defu ankasa eje to aso ose verses ne wasi awudie ni atron commissioner wana wasi oye huhufuo ye ka so be ye huhunia tese ye kan say we ko hwidi amo bere ni pa no o did you see kan wia ni atron commissioner what you say o di boko hibra yes so amele o di boko hibra o amele na wunya spend no o jene sport o di be mama ni girlfriend na dia yi wa mu kra se oba ni wo ni da wi anu ko presenter ase asuma se ni me adametwe e kasa wan tuya do baba bo so ama friend secret da boka kra chido asa voice we your high voice ni abo chido o se mpacho ya me voice so okay yen saka tape ni nyina ga na won ne koye bibi no so o passe on famra on penso a yen shadow ni yen hia Osim pacho, the pacho, bonsla no fom. Gane se me jina ha. Me jina do adi ya me nyina maka. O sorry, I was so ye di for. Me go ni mo ase. Afa na kwai ho po cha. Presenter se dia di o. Bonsa presenter na dumuno. Na so fo na afra.
Masa na na no kasa ni o so ma dum no pa bra. Bonsa no posa na fo pachaw. Ose ye hia him pacho ye hia o so ye nko Aita campus. Na ye nko hia na nko mo bia obi aye ni. So ma kwanse famra ya de pa certificate wanu ma. Bonso ama no ko. No ma ko hia no. Waso ba je sai. Ye se mpanifo wadwuma mo nyina presse ye. Ye manager se famra. Anu so ba ma famra ye hot. Your family should be a cobabia. That's your Mobontini and Kai. No. What's our way? And got to go from Kokra. I'm saying, okay, you bet me in Panifosia. You should care 400 million. You had 300 at Patagano. You had 100 and summer. If only you will call beyond what to me. Was some patron bet me I am. Was I? Was all nanny says I'll be settled there. My check. Not for say check. What is it? Pow. 40,000 Ghana. Was I? Pietro back walk over. Was it who Diana comes in? I want our castle. I guess. Oh, no. What Pietro back up a Pietro? 400 million. And one more problem. Papa. Mr. Nano Pa Bakubiba, and the documents, and then some one issue. Abba Butcher, me told him a bomb and in a mission. What's awful? Somebody wake up TV show me a cut national. Now some car. And the pan will be Muna. Amen. Amen. And the idea of a person there, or be our chairman 10 years. Safoni ya huhufuo. Show abrabo, show onsubai, show onkasa. Never did smile. Onima urade nyeso onsuma. Urade kura ni no. Okay. Oni no. Yes, what try say one seminal bebem. What is here? Woman nya da je twen. Ye ne yakwa ma yakwankyere no. Odi fa kan de bebem. No atrase no otwe nso amam. Ye se obi nkom so obeware boga. No 23. And when you're 38. Why you paying money post? What is here? And you're the kitwa. I do need to prepare. And me pesa ena me tamaso. Atrama twaso. Atra. Abrantia wutie me. Munshamu ye. Mabawa. Munshamu ye. Me nyama honhom ene wonfa mani pa ba ko. Amen. Nyame honhom oso be hwe no honhom agu honam nyina so. Wanka se me diba mani pa ni bi. Enti musuma ni pamfuli mo. Trasima Yesu. Amen. Babra kron. Amen. Jeme so amen. Amen. Oba frana wi anajo obetio. Eye nyame hira.